Speaker wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi wite boya bunge bakathikira noti yeture koti ile kuingata rwaria ngavana Kabere tena rorethirite rukirungu kwa koti mwaka ntuku ya Jumatatu ya kiumia twitite bo bumanetie ne ikarobia mbunge otirwa ntuku ya rwari na nabo MCA baraba kuwata mbaru ngavana Kabere Mwangaza bo wite kaitene ka kintu rike kwendeka ndi rwariende itimiswanda ya kuingata gavana Kabere tene. Nyuma ya igorogoro koti ya Meru kurungika mbunge ya Meru gwita na mbere kwariria muswanda jwa kuingata ngavana Kabere Mwangaza gitene muswanda jura atongeretwe ni munini wa mutongero baraba ingizi bora kinya wikene ta ZDK na muswanda jura jo kwerigeri kwarirwa ntuko ya narua jotumbite gwita na mbere kire mbunge ya Meru aria togekinyi karone bibi MC baraba kare kune batare na barani agwati mbarubanga bana Mwangaza barabe dhirite bakire gana muswanda jo tibarake ZDK na kiari mbunge Speaker Ayubu Bundi na ugite na mukirite ntumeri ya koti ya kurungika muswanda mwankira ntuko ya Jumatatu ndirega mbari kagitwa kenda koti kaja na mwerekera na Speaker Ayubu na ugite mbunge ya Meru etiu na watho ekathingatira ntumeri eu. We shall not violate the sections that are supposed to be compliant by the Assembly of Meru. Nyuma ya idhara ya mbunge kuthira MCA SNDK negekenwa kiuga gatongeria muswanda jwa kuingata ngavana Mwangaza kairi na kairi. Kirema ugeja MCs baraba kureganaga na muswanda jwa kuingata ngavana Mwangaza gitene na batu ito kwenda chokeria koti ya Meru ai koti ya Meru nkatho sana nontu bwa go take time na kuharakisha kuthikiria kesi ira na batu we respect and abide by the decision of the court tweterete kuigua uria koti ga gita on Monday na also ito kwenda kinya guchokeria Speaker wa County Assembly ya Meru nkatho amwe na ofisi ya clerk nontu ba ku uphold the rule of law ire twathandene ya nthiguru yetu ya Kenya by gwitikiria that rwaria rurukarirwa narua mwanka riria koti komba ku make that decision. Ni MCs baraba inyereti Antone akwethira kuri na miswanda ya kuingata ngavana Mwangaza gitene nikaba kunera rwaria rugachwa ngwataniro gatigati kao tunengere rwaria kana dialogue kanya nikenda gumba kwithira kwina rwaria ro kureta antu bonthe amwe ndene ya Meru tironde twithira tukethira batu tukithithagia impeachment ndene ya County Assembly ya Meru nontu this is the fourth time we are trying to impeach the governor na especially raudi eje batu bara turaregete kuunga mkono rwaria ru nontu ibuji twaungete jwa mbere mkono na jwa iri na jwa ethatu turaregete nontu turona gutina substance kana gutina gitumi ya kwithira batu rionthe tukethaira turikiri impeachments antu atwithira gatukugeria kuona ura tukaritira Meru ngugi turi advocate kwaraniria nontu tutiomba guturia Meru county ndwene ndwa itirio ikomba kuma maendeleo kira kina gitumi itukare nthiguru twaranirie nikenda tumba gwita na mbere. The process in dialogue tida tutwambiritie a month ago president nalambiritie dialogue ararombiti gwita Njuri Ncheke ombi gwita religious leaders ombi gwita members of this county assembly na ombi gwita executive kenda tumbi kuthwa twina kikao na kikao kiu kirathithirwe kirankuromba iripoti ire Njuri Ncheke ni nkuromba kurubeto ba Njuri Ncheke na religious leaders balete report ira kimu Meru kuone kimbia arerirwe nimbia etikanirwe kenda mantu jaje etikanirwe uro kethwere kana ajo no kethwere gathirira tukwenda Meru mudiene bariuga wagi bwangwataniro kugatuma Meru yage mirandi ya witi na mbere wakagita karagatigere kirwathani bwao batwi ja MCAs twina ngugi ya kuritira wananchi we are directly accountable kiri wananchi same to the governor kinyao na ngugi ya kuritira wananchi kwou tutena nindie gwithirwa
tukithirwo igita rionthe twi SACCOs cia ndwa. Riria kwina ngwataniro na unity maendeleo ijonoraga tutikwenda kwithairwa twi antu bakuthekairwa kurua Meru bakweri batiumbokara nthi baiganirua bamenya uria betite mbere uria wagite Meru otu nonto the moment leaders bakurwa mwananchi okainda no kuinyirwa kuma mbunge ya Meru gicigo mbunge kia North ngiripotera ndeto cia Weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare.